Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Mayhan kashkata yuyari, chayka chashnata mari, mandaskapi nikuskata ruraspaka, pipis mana Tayta Diospaq ñawpaqpika, ima huchachina illak rikuritukunchu. Chaymantami Dios killkachishka pipis, ima huchachina illakta rurashka runaka, krishkamantami kawsanga nikun. Galatas 3:11. Krishina kawsanaka, sinchishinami rikuritukun. Astawan niktukunimi, imashina mana paqtaypaq, imashina mana kawsaypaq. Ñukanchik prójimota huyanaka hawallachu, ñukanchik yaya mamakunata huyana, mana kashpaka ñukanchikta chugrichikta, llakichikta, umaqta, shitashparikta perdonanaka hawallachu. Mayhan ñukanchikwan trabajagman mana kashpaka yachana wasipi ñukanchik huchupi tiyarigman alli willayta parlana shina hawallachu kan. Ñukanchik kikinlla Jesusta katinaka yallitik sinchimi kan, shinapish alli willaytami charinchik. Jesusmi paypaq poderta kushka, ñukanchikka ñamana sapalla kanchikchu. Galatas capítulo 3 pi rikunchik apóstol Pablo hintikunata nin, chawan mana entindi hintikuna kangichik nishpa. Astawantikka paykuna kikinllatik kishpirinata mashkakushkamanta. Astawanpish yuyachikmi huchayllak espiritu kishpichishkata. Hintikunaka ya Diospaq mana huypaqtapish huyashkata chaskinapaq randika, mandashkakunatami paqtachinata yuyakurka. Chaywanka shuk hatun kipita imashina mana aparipaqtami chaskikurkakuna. Paykunaka kungarishpa ña Cristo Jesuspaq kashkata. Manachu chasna ñukanchikpish kanchik? Cristo Jesusmanta kishpirina convidashkata ña chaskikpika, payka ñukanchikmanka huchayllak Espíritu Santo tapish mikun, ñukanchikta kushichik, chinallatik ñukanchikta pushaq kachun. Diospaq podermi ñukanchikpi kawsan. Chay poder Jesusta katinapi ayudachun sakinapaq randika, mawka mana alli ruraykunapimi urmanchik, chinallatik ñukanchiklla imatapish pudishkatami yuyanchik. Shinallatak ñukanchiklla imata runamanmi tigranchik. Ñukanchik imashina kanapika shuktaqkuna mandachunmi sakinchik. Mayjankuna Dios kachun rurashkapika Jesucristomi ñukanchiktaka yachachin ayudan. Chinallatik imata rurachun kayashkapika apunchik Jesucristomi ñukanchiktaka yachachin ayudan. Ñukanchikka sustarikunawan, chugrichishkakunawan, llakikunawan musparishka shina kashpaka ñukanchik yuyitaka tukuyta riqsikpimi churanakanchik. Chinallatik yuyarinami kanchik pikunatik kanchik. Kawsakunchikmi Jesus llakishka, chinallatik mana huypaqtapish huyashka ukupi. Paymi ñukanchiktaka ayudan pikuna kashkamun chayankapaq, chinallatak imata rurachun kayashkata rurashpa paqtachishpa katingapaq kawsankapaq. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.